manya omweshongozi wawe Nagira Media News Center utwatu kuretera bingi ebikumukwataho numanya ningatore kumanya bitu ebyakozire nibira Nagira Media News Center twantu kwisha makuru mingi okurwo mbeshongozi okurwo mu ruborongeri izoba hamwe na no Central Uganda manya oyeje kandi utaruga program liking sharing Nagira Media News Center tuhireyo Yo murebe wa Nagira Media News Center webura kwa no misono following amukutugwe tugwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram kandi zuka nobone Rama UG amakuru amarunja gideni za kuma insoro na kure izoba izuka mtwigoro office za Nagira Media News Center ziriyo mu chombe ko echa Alhaji Lukwago kandi zuka ngo chombe ko echo kiri opposite na Easy View omuharo kuza omutaxi park wana otahamu no turi aho reka ngo azukano iza twasuka pushing ekintu kitu ori Omweshongozi tukora entertainment news tukora twatigenena na online streaming online ine birthday party no ndakoleka ngo kitu wasoko n'abakiriya kurunje munonga uri celeb ninga uri celeb queen omuntu wena wena ndakoleka ngo no posting ebishani byawe reka ngo azukano twika utu yaho mu kizimbo level 1 no turi no tamu kurunje munonga aho room 5 na musanzu ninga no tembaga madaraho ikakunu kurunje munonga muri 5 na musanzu reka ngo azukano jeno misono kwa ngakora ki no kwatagana nitwe ayizuka kandi bakuteka musente twine aba market rest house basango muri sikya rubirizi kandi abana kujyanti bakuritiro obararo burungi bine byo kunywa bine cyenyanza nora kureka ngo notambara kumanya embera kuko rene tambara mu district ya rubirizi nora kuzo mu Kinede Business no Park nora kumanya ibyo burambuzo nora kugenda misoro kureka ngo noreba enyanza ziri empango reka ngo asukano ikawawo ene birthday party ne bajero misoro kandi bakukoro kurunje munonga kandi zuka ngo ekero cya kabiri tubatuyene aba Martin Fashion basango mu kizimbe cha Easy View level ya kabiri no kwa basanga kurunje munonga kandi bari kujyanto bakora bakuzoeka ekito wasoko reka ngo kitera kurunje level no kiteka ekito no kitera kurunje munonga atunaba innocent garage spare parts aho bana baguza parts za motoka yona no mango na motoka yabo rukika reka ngo asukano ika kurunjaho mba innocent kandi innocent aho spare parts ne basangwa aho umurika koba garage aho no opposite na Serena reka ngo asukano tambara kurunje munonga notera kurunje ekintu ukagadi cyo cyakabiri no kubona izuka nti tune kwa tfabakura tune kuchitera kurunje munonga abarubirizi umurinde cyo bero 18 ndio nenyiza tureke twasoka tugambira kurunje filmu live and clear filmu mu ndongo katera ndio nenyiza bero 18 rero akabiri nimbasante mu supporting mureke mwizira kimwe na with Malicon twafuna chance tsakwa tumwana twiza nawe umwana murebe mbara kuko rene tambara kurunje munonga mazi abatera marapu twasoka twazagana kurunje munonga program no Omweshongozi wawe kandi zukango na Rama UG sana singo buringwa numuranko kwa kuyingana owamani embera ko rene tambara kurunje munonga isuka ngo ori Nagira Media News Center akandi isuka ngo ne Rama UG maje twatambara kurunje munonga twahereza amakuru kurga Omweshongozi twanitona n'abasomeza taramo n'abamwe kureka twasuka tukusinga kurunje kintu kiteka level endizo ragama kimuganda taine shonga no gamba chomshawa mani yamani no musane simoro ko kana yeto wamani nangoni nyese mukwana yeto wamani aho cyo yeto wamani munonga wamani nchimaisa umuntu akuba ine positive energy yamani mazaya zura bakureba basukana bakumanya muri dakikiro twetorga abarebe mwena amazina mbanyeta uzimawe koni ndurapa wa Western Uganda ankore Omweshongozi wa Uganda mwe bare kutuninga program omnene serezo nyino mshawa man Rama we bare kumpostinga na kumpa platform parampa no kukyiteera alefo yamani owamani tureba turi muri mbarakano berori ishaka cyo rugishaka kujya tukorumbe mbara urembo rwa Western nichi nyo nubanza ari ishaka bishenyi akunka mbe mazire emyaka enane chwekati omuri mbara na marama mezana kizamo kwa munano ogwo mwaka 2023 na jantireke kintu kiteka 11 ndizo abo kubambara harimo opportunities nyingi kusinga ishaka tarimo inkokora nanke ishaka mbona turayinkokora ishaka industry kujangwe growing munonga abo kuba almost katwatambuize music twakozere concerts mwena best teenage roots tukazombe kemizi tujine ate no kujangu tongere kuguma spreading to the world. Okay. Yeah man. Azuka tuyine aba Martin Fashion kandi zikona basango mu kizimbaho mu Easy View level ya kabira no bari mu Easy View Martin kandi bakuzweka bakoreze myenda mirungi wano ndakwatsa kupansa ishito asokana no kiteka kurunja level mutayi wanje reka ngo asokana kwatagana na aba Martin
fashion aizuka kati na yaba innocent spare parts bo barika kubaho aho mu garage aho opposite na Serena none utamukurunje batiya nosanga kandi bakugereza spare parts ezo mutindo ezo murembe buri kimwe cyo noreka ngo asukwana shiteka kurunje a level Nagira Media News Center izuka tuna yaba kweta aba Malicon Rest House nasanga muri studio ya Rubirizi bari mu Rubizitano Council bari aho rubazurwa headquarters za Rubirizi district kandi izuka ngo none rebe chapa chango nuko norabo cyo nchibanchi akankiguru buri kimwe cyo nakiriyo in birthday party in wedding buri kimwe cyo nonda korekana ukora y'umukoro ba reka ngo asukwana ukora cyo niko kurunje munonga bireke cyo kibakota ngo ni sauna amagaraga ugareke ngo asukwana ugateka kurunje mu sauna ahoreke ngo agenda omisho no kureka ngo gasukwana gatera kurunje Malicon antora kumanya saheji embera kukore ne tambura saheji wa isa music zingayo in hiteha kandi tsubire cyo next year so far nyine byeshongora abirnabina kuyantandika kweshongora katarika mwakachi katandike 2018 kwa 8 ebyo songora abirnabina ya man musa niyo kwandikira almost nikize na album konko byeshongore byo harimo freestyle zeda chikemwe freestyle sessions zeda chikemwe ya man okay next year twine muna na collab na Maro twine mkorabo na JKZ even na Zuri Terms ya man next year next year mukama yatuyamba katuseje twaguma tukina mani tuza gukora concert ya man konka nokutera kacheka ninga nokutera na Keje University ine nkayenzere naza gukora concert gube guri yo mwanya muhango ngo kuwagamba nisaba mukama bene ko yabikora nateko kuchikora amina style yawe je norangu neza kutambara kunjo mu Western region akuba style yo kwesongora Tsaka tukwereka music yaho basikwana jero style yeyi norangu neza ko netambara kurunje style age nyoni ndeba almost ninye nawandize kweshongora rap 2018 ngatandika necho shongoro cyo bakweta style omutimpuzi even yenda kwebaza na Vision Group TV West abo kubeka chire cyeshongore cyo Iceman ka China mwe bari promoting omuzo wanyu even na Narithani na kumpereza platform ejo muka promotinga uzi Malicon music even na shows zanyu na nokutambura nanye nacho ne chamani mnonga so nyoni ndeba twagumiza mtu kwatagana tuza kukore chamani mnonga kandi oshange na neji style yamanywa abantu nguko bakurikiriza R&B oshange na hip hop nito twajura umusinjo guhamya basi bure tube turuga hano yakandi tugende kurunjo misho uzi Malicon ninye ndi radio hamwe na TV check my CV omugemo ni ntera Burundi mindi nkaje musibondi nizo gundi ndi bad mugume mutiyo ninjire program ya Rama umunene sereza amazina mbanyita uzi Malicon Fireboy au Tanish government mwe bare mnonga mukama bampere migisha show manya omweshongozi wawe Nagira Media News Center utwatukuretera binge ebikumukwataho numanya ningatore kumanya bitu ebyakozire nibiya Nagira Media News Center twantukisha makuru mingi okurwo mbeshongozi okurwo mu ruborogeri izoba hamwe na no mu Central Uganda manya oyeje kandi utaruga program liking sharing Nagira Media News Center tuhireyo